Dia na mau mengalami perselian kape. Ngatung lo jauh tu satu son. Suadong dapok perselian. Ahana maha pelopoku nih, suadong manangaha, tai, acik nina boboso Tuhan, ahana melupauku, ahana melawan di anakku si Johan, apalagi busi anakku lagi bersahid. Cinai bohana mon nungga maleranakan apa suarong manang dope silopau ngiri nai nungga boha dihilala hoa mang kasungod dia perasaanmu songoni mau mah tok dope hacit hilala amang tahi anak kita idok ko dokter penian ikon operasional dosa ini amang alay dokter baena idokmu suadok ketek tamang labang operasi saimi unang saya tangis soma gabilung roh aku pasar hamba balun oh lu ama nak pola tangis ya pai maju lu dah asal telepon tulangmu naborumu minta adong rohannya laki lo membantu kita asa boy ho di operasi amang dah pai maju lu dah amang dah oh lo mah halo itu Horas. Halo, Horas itu Horas. Boha kabarmu na di situ. Sehat doamu di Sipoang. Oh, sehat do itu sehat. Apalah itu songon nomor telepon kamu puang. Jadi songono do itu naik kudo. Beremu si Johan. Lagi marsai do nuai. Jale do ko dokter. Ikon operasi yo do enak. Asa malum sahi nai. Di boto itu rotak kaskan.
Jol mana susah do hati to. Dang terbaik now. Dang adok kepeku. Lao mabon anakki asa dioperasi. Jadi maksud dunia nih to pinjam aja hepeng mi. Asa pitur dioperasi so anakki. Beremi asa termalu mi bana. Asih maju rohami to pinjam aja hepeng mi. Oh, tutu bah. Lagi marsahi bereni bayate. Jadi itu buhama do honok kuate. Ayau pe lagi somar hepeng don wain. Gudang pengeluaran nami di bagas bulan on. Jadi muse naik manuhorta no hami. Adong di Santano dijual hargana 200 juta. Jadi nganak kutur tanoi. Asaboy buka usaha ida munaon. Ido dah. Jadi buhama do honate. Dang bodo pe sonarion hubantu hamuna. Ito dang bodo pe kole pijamat tu hamu. Ate to dang pola buhakan. Oh, ido ate. Toe me ito, toe ma. Mulu swadong do hepengmu. Lao si pinjamon. Dang pola buha ito. Toe ma. Horas me ito dah. Saya sehat-sehat mahamu disiate ito dah. Horas ma horas. Ole to lo, horas ma horas. Tuh isi nama. Kau malah di pinjaman. Naboru ni si Johan maju HP telepon. Halo, hora seda. Hora seda. Ahai eda. Apalahai? Lagi sibuk kok kebetulan deh kok kamu nama langsung. Oh, nah lagi sibuk do HP kamu. Sono do nah udokon. Anakku si Johan lagi marsahi tiba na poang. Jadi di dokter ikon operasional ini bana asa malum sahih nai. Jadi maksudnya ada nang mami jam 2 mak maju dada dang dok kepe kueda lagi godang pengeluaran kueda. Belum dope membayar arisan 7 juta. Mabayar kuliah ni gelek ku dope asing dope nemu semanor tas branded tu ala nang asem patu pesan tas. Jadi jangan dok kepek dada. Saya anggiat mas sehat si Johani. Tumi bu mamalu mati dada, maaf maju dada. Lagi sibuk kau dada, maju dada.
Acini na pogoso kape. Acini na pogoso. Tuhan, kasih roh. Tuhan, batu rumah darah Tuhan. Tak sanggup bau mangidai noku honda tangis alaniau. Pergugu ya Tuhan, asa tok malu mau, tak sanggup bangun hidau aku, saya tangis tiap hari. Anakku Johan, BG nong moda, nung ngamar telepon nakin tu tulangmu, tu naborum, tu bapak udam, tu tantemu, ngamar telepon nau, nung ngamar kataimu seamang. Bohari doko kala tulangi, adong doa lagi, namang alehon, ijamat tu hita. Jadi, sabar mau amangda. Alana, sadape halaki dangadong naulo membantu. Toy mau mah. Unak pola saya tangso alani gamer saya anu kamu saya memikiri sudah mungkin nah lagi sadong dorah hepengnya lagi maka nadang bui membantu hita toy mau mang hartami yang mahita anggiat atau pemalung sesaiton. Sehat tuh mau malu memangda, sehat tuh mau sehat. Ngerido na pogoso namang. Ape tangkas do binoto halakya kaparhepeng. Alay dia pogoso todo amang di pasiding dohita. Sehat tuh mau sehat memangda.